Ya lihle futhi naleli live lethu noma seloniwa nje bantu-ke balona sibathe siyabayitshela ukuthi nali liveni lona. Ya Solomon abafuni kulalela bathi labo leli live. Ubese uyamangala ukuthi hawu leli live lo muntu utala uyalikhanza selakhe njani manje. Manje ubese uyaphinza ukuthi awu kumbe sheda sichazela wekunele ukuthi walithatha waliniketwa kubani. Kancane kancane kumbe uyawugcina sitshelile. Ya ngoba noma bathi uyabuka netimiso takamhlahlangene ubathi uyatibuka ubese uyakhanza ukuthi awu kude nje emhlabeni umuntu lonelive kuthiwe lakhe live ngelebantu. Sikhala ngema-vaccine nje bekunene njengamanje nje nakuphuma yena-ke lapha mengameli wemanesi kuyabonakalisa ukuthi inkinga ikhona ku-leadership yelive ketawufa abantu-ke maswati lamahle kwaze kwaba bethi leadership kuyakufa labantu nawe lova ngazuthi labo lababulala live uyabasekela nawe utawuvama ufile ngoba le COVID ayikhethi ukuthi ufake esimohlwana noma ugwabe emajobo. Lokhu sikhuluma nje namuhla kwabe bangcwatshwa iviki leliphelile ya besibade ukuthi bafake emajobo ya kube bongafike ukuthi hey ama-vaccine akafiki lana ngoba imali ithenga indiza bebangakudla ngematinyo lo sikhuluma balaphasi ya ngoba kufuneka sikhulume leti ndzaba sithi khulume ngitive ngoba labanye baye babucabanga ukuthi nawufaka emajobo nawo-ke inkinga nami nginawo nje emajobo uyawukhanza kusi-ke lamajobo sekabuya nanenhloko ubese uyabangala athi hawu sasibathe siyakhuluma phela yeyi uma kude lama-vaccine nitakufa awu sibayafa-ke siyabangcwaba labanye bashiya bosimohlwana babo labanye bashiya emajobo abo labanye bashiya lokwa nalokwa kuyangcwatshwa almost every week sekuvele kucaliwe. Sithinile Maswatini sithi uma sikhuluma sisuke singakhulumi ukuthi khwala simtonza koyini angathi-ke singamtonza njani umuntu wakini ngoba thina siba kaDlamini njena asitonzi muntu sifuna nje into tenteke kahle. Angiboni ukuthi ngingatonda nesihlobo sami ngithi ngisidonzelane. Sethemba-ke ukuthi lenzaba lama-vaccine maswati lamahle itawusetshenzwa uma sisebenta silive sibambene nalabo labathi bayaprotesta bafuna ama-vaccine bese kuba khona bathi niprotestelane badubule bente lokwa nalokwa nawuceda kudubula yakubamba i-COVID uyafa. Ayibuke ukuthi uphethe isibhamu noma uphetheni ticabangele nawe kulungiswe live nawe ube sekhathi ulilungise utilungisela wena uma ungalilungisi futhi wathi ukuthi uyawulibhadala ngempilo yakho-ke ngoba lokho kuyawuphinza ku-affect nawe laba labakhala ngako labanye. Mina ngiye nginconotele ukuthi kumele ngife ngikhulumile noma sekungekho le audio bakhona bayayidlala basho ukuthi cha ngakhuluma.